Dear Mr. Lonely. Pag nga orasyo amin papagayam, ti pakasaritaan nga ita ikan biyag ita ket impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan alanda, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak nga agpayso, ngem iti bayaw ko. Buwan papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. At iti parakan kalamda. Nangina aprotas na kita. Nagduduma pa'y. Agyaman ak, Manong Ador. Di na ko nawagan iti manong. Ador ko namlatakan niya kon. Tamas sweet adenggan. Sige, Ador. Imayak. Tao may kumanan idarirag ti panagayat ko kan ka. Sabay ko mata, sungbatan na kitan. Ador, imbagak matenkan ka nga awan pay dayta iti panunot ko. Kan maysa, baknang kayo a pamilya. E dinto ta nakurapayak laeng. Kas makita mo't, agis isturak laeng dito balay mi. Sana parikot dayta. No kayat mo tidakdakil ang negosyo. Siyak timang tadi ti pagpuunam. Kwa, Ador, pasensya ka na talaga. Ta sa anak pa'y ang nakasagana nga agayat. Apay, agar aram kan ni Ador, abaknang. Di ko tsipa nga umay dito balay. Idinto ta di talabangir akal sa ada ti balay da. Ay na, agpasikat nga taa, iti kunana, lakay. Kwa, tatang, agar aram kanyak ni Ador. Ang saan ko nga ay ayatan? Di mo kaya at baknang. Saan kan to nga grigat iti dinana? Ay, di ka agkam-kam malilanda. Diyak magustuhan ni Ador. Lastong mo. Kwa, nana. Oray at baknang. Kayat mo nga rod ni Ador aparakin ni Landa. Gapula ang tabaknang nga oray lastong mo. Kan, ay na, awan mo't masnup at trabaho na. Sakit agdip-dipendar latan kadagiti naganak na. Ay nabakay. Oray pa'y kunaag akayat ko ni Ador para kanilanda. Depende day ta, iti anak ta. Ay basta, Landa. Saan kang agkam-kam malikin ni Ador? Diyak magustuhan da di aparakan ka, anak ko. Wananang, awan pagdanagan nyo. Ta saan kun to asong batan ni Ador? Landa, nagkitsenda akong itinig ko dito eh. Nagsweldo ak ngaminan. Manong Rudy, nagadumot ng dagita ginatgatang mo. Adda ka di pa inatda iti sweldom? Ang mga nonya ti ko na unti kabsat mo, gapa iti dayta. Awan bibiyang na, no pangigastosak iti kwartak. Kan may say, adda mo trabaho na. Nakababain ngamin kan kuana. Kan mang tedak iti kwarta, para kada kayo kiniletlet. Ha? Adda ka di pa matda iti sweldom? Ano? Adda ah? Ayos laeng, nga uray di nakikan iti kwarta. Umdasen agim matang ka iti sidaan kan gatas ni letlet. Basta ikang ka iti kwarta. Igatang mo iti kahit mo agatangan. Ala si kang nga ti makaam mo, Manong Rudy. Angam, ornungag, tasaan anasaya ati gastadora. Kasanon, no adda emergency. Dayta ti kayat ko ken ka. Manakam ka talaga, Landa. Kanya ngay Landa, kumusta ngay? Nakapagpanunot kan? Sungbatan ako na. Nasawak kada mamakan papa, asikati kayat ko ngay kalaysa. Ha? Kaya't imanugot da. Isuda ka nung timakaam mo iti kalaysa ta. Imbagak magtankan ka, asa anak pa'y anak kasagana, Ador. Mang sapul kalangan, iti sabali nga ikalaysam. No kasta, saan na nga iayatan? Sorry, Ador. Ngamday tatipod no. Paayon na. Siya amay sa abak ng tinagtaudan na apamilya.
Ay sos, ang mga nagbabawi ka no sa bali, ti kalaysa ka? Sorry talaga, Ador. Ngam saan ka nga ay ayatan. Awan apulos ti mariknak apa nagayat kan ka. Sige. Ngem amok nga agbabawi ka to iti udi na. Baknangak. Idin to ta nakurapay kayo lang. Amok dayta. Hangam talaga asaan ka nga ay ayatan, Ador. Isong awan tinaskan apag babawya. At kakano dito likodan ti balayo, kuna ni nanang. Iso asinurot ka. Mang purusak iti bunga tinateng ni nanang. Imbag lang ada si daan. Nakaumay ka man, Manong. Sukunam ka din ni Letlet? Mabalin ka di, adwa kayo asukunak. Ha? Wanlanda, rumwar tayo kadalitlet. Nagsweldo ak. Iso akayat ko arumwar tayo. Sige. Tulungan ka ngagporos iti bunga tinateng niyo. Tapno daras malpas. Kalpasan na, rumwar tayo. Nanang, innakbit agdigos, tarumwar kami kano kadamanong Rudy. Rumwar kayaw. Wananang, kan palasan nyo matan ni Letlet. At baro abistida ginatang ko para kan kwa na. Dayjay ti pasuot yo. Wan, alaing ka nga rudan agdigos. Gamsa dino ti papanan nyo, tarumwar kayo. Basta nakunamot ni Manong Rudy arumwar kami atalo kada Letlet. Kan awan mat aramidak ita, nanang. Iso pinatgakon Alang arudan, ingka nagdigos anak ko. Tapon lasak matan ni Letlet. Mangan kalata, Manong Rudy. Tasyak ti mang subukan ni Letlet. Agyaman ako naikan ka, Tasikan ti mga asikaso kiniletlet. Sipod pimusay day di kabsat mo. Ket, iday pa yan balay yung agnanaed. Dua kami mo't kan ni nanang ang mga aywan kan ni Letlet. Kan nairwam kami nga adda ni Letlet ijabalay. Kat syempre, napatagmat kada kami ti kaanakak. Agyaman ako nay. Alakit din, mangan kalatan, Manong. Tasublatom to nga ubaan ni Letlet kalpasan amangan ka. Tasyak tumatan ti mangan. Ni, anya ti kayat asawan ti panagawid yo dito balay, Rudy? Anya ko matidakas na ngay. Hoy, Landa. Kabsat mo day di asawa ni Rudy. Ngam anya ti kayat asawan ti panagkuyog yo? Kat kaduayo pa'y ni Letlet? Apay, sukatamon day di kabsat mo iti biyak ni Rudy? Manang normal. Di ka agsao iti kasta. Nakadkad lang mo ta kasta. Awan delikade sam a babae. Di ka lagbain. Mangan tayong, nakaluto akon. Sige, nanang. Sana bali ta nakaturugan ni Letlet. Inpaidakon iti idda na. Umay kan Rudy, intay manganan. Wananan. Addan ni tatang yu ijay kusina. Imunan ijay. Ala, nagsasarita tayaw, kabayatan ti panangan tayaw. Anya kumamot ti pagsasaritaan tayo, lakay. Sigod mo't nagsasarita tayo no kastoy apanangan, tatang. Nagado ti istoryayo. Yawan mo manday ta si daan bakay. Atoy. Naimas to'y linuto madinengdang. Ay, Rudy Baraok, mga kalata. Wan tatang. Baraok, manumot tinatawag sipod timusay day di anak may. Iso mabalin mo lata ti mga sawa manain. Apayakas na ti ibagbagam iti manugang talakay. Saan mo tadakas no mga sawa manin ni Rudy? Iti kasta, adda kadwa na mga iwan kanilitlik nga anak na. Kasanaon no makiasawan to ni Landa. Nang runa pa'y nga raw no makatumpong iti lalaki ang nagalas ti ugali na.
Ni tatang talaga. Kat kasano nga rod mo't no makatumpong ni Rudy itinagalas to ugalin na. Ya, Kat nakakaasin to ti aputa abaot-baotan na. Ay nananang, no bilang man, saan mo't ang mabalin Jack itulok aranggasan na ni Letlet. Di uray ag nanayonan ngagyan diti balay ni Letlet. Siya ko na, tagbalin nga inana. kasanaw no danton asawam. Iso nga rod apilyek to ti lalaki anaanos kan man nakaawat, tatang. Malalala. Nasayat nga rod no kasta. Rabiin, Manong Rudy. Mabalin mo lata ti maturog iti bakanti asiled. Inton agsapalaangan ti panagawid mo. Landa, Ha? Landa. Ti imak, Manong Rudy. Pinatputamutan. Landa. Kuna man nga mauyongak. Ngam awan mabalin ko. Anya ka din ti sasawam, Manong Rudy. Agayatakan ka. Anya? Day tatipod na. Ngam, Amok asaan na may parbang. Ngam day tatipod no ariknak. Agayatakan ka, Landa. Jakon malapdan ti panagayat ko ken ka. Nang rona pa'y, tanapatigkan ka ti anak ko. Manong Rudy. Kasapulan da ka kiniletlet. Agar mo sarkan, sakbay arumwar ka, Manong Rudy. Agyaman hak. Ken adan insagana ka balon mo. Di ka agdanag, tanaimas ti balon mo alinutok. Mabalin mo nga i-share kadagiti ka opisinaam. Niket, agyaman hak ha? Italamanin nga agbalon hak. Jak ngamin makaluto iti balunak. Isungay jaylatan kantin ti pangpanganak iti aldaw. Saan nakakadi nga ilutlutuan ni Manang Norma, akabsat mo? Saan nga rod? Ala, bayam, takanayon kan nga ilutuan. Day ka lang, taumay mo dagasan dito balay, tunggal agsapa. Maaramid mo dayta. Apay kitin asaan? Pagyaman ak unay no kasta. Landa, adda nadlaw ko kada kayo ken ni Rudy. Nanang, Adda ka din nagkinaawatan niyo. nanang, pakabasulak nga ta, no agayatak kan ko na. Kayat mo asawan. Agayat ka ken ni Rudy. Jak paglibakan day ta, nanang. Ngam, saan ko pa'y asinong batan ni Rudy? Ngam, impagsana ti panagayat na kanyak. Siya kano ti kayat nang agbalin nga ina ni Letlet. Ay, awan laka din ti sa balay anak ko. Nanang, No para kanya, saan mo't kit di adakaws? Tanabayagan apin mo say day di kabsat mo nga asawa ni Rudy. Ngam sigurado anagadun to ti sawan ti tao kada tayo. nanang, Kastamot taon nagiti kakabagyan tayo, anak ko. Amang ano anyan to, ti maibagada. Nabudno akin ni Landa, nanang, tatang. Kaya't ko ngay kalaysa. Nga uray kabsat day di asawam. Maawatan nakmat siguro day di asawak, tatang. Nang runa pa'y, tay patpatag ni Landa ni Letlet. No siya, awan makuna. Ala, panunutan nyo, anaimbang. Sa bagay, manumot na natawan tinapalabas. Sipon pimusay day di asawam. Awan dakes na no ni Landa ti pilyak nga ikalaysa, tatang, nanang. Naragsak ti anak ko, no ni Landa ti agbalin nga inana. Anya ti makunam lakay. Ay, da kayo maroon ti makaamaw barok. Naragsak kayo laki di ka nilanda. Di awam pare ka out. anya, agkalaysa kayo? Hoy, Landa, talagang awan dili ka day sa manya.
Manang Norma. Di mo lapang panunutan ti kunaon dagiti tattao. Awan bibiyang ti sabali a tao kada kami, manang. Saan kayo kadi ang mabain? Awan ti rumbang apagbainan mi. Saan na ka manugot? Umanugot ka man kan saan. Agkalay sa kami kinilanda, manang. Awanan respetom kanyak. Di kaya't mulatan ti matungpal. Saan na kami amalapdan kinilanda? Pasensya kan, Manang Norma. Ay ayatan mi titunggal maysa. Kat paikalay sa akan ni Rudy. Mangibabain kayo. Agkalay sa kami iti kabitan a panawen, manang Norma. Umanugot ka man, wenno saan. Ita, nalpasan ti kalay sayaw. Nasay saya at no dito ikan balay ngag na edroday. May mayat mutlaeng. Tapno saan kayo asumina kada kamay. Di mi kayat amaya dayo kada kami ni Letlight. Wenanang, tatang. Matungpal ti kayat yo. Kasanon ni Manang Norma. Agmay maysan ija balay nyo. San mo na panunutin ni manang Norma? Tadan iti buko da biyag. Alang arod. Ag naad ta diti balay. Tadyak mo't kayat ti maisina kadana ng kantatang. Awan babain mo at talaga, landan. Nagpaikalay sa kay ti kabsat ko. Aging gaka di ita. Kat kastalata ti sasawam, Manang Norma. Agasawa kaming kan ni Rudy. Kat awanan mabalin mo. Nagado a babae dita. Ngam si kapay laang ti kinaya ti kabsat ko. Akas la si kalaang ti babae dito'y lubong. Sipod pa'y, Manang Norma. Jakon magustuhan ti panagsasaom kanyak. Adda ka di mapukaw kan ka, iti panagasawa mi kan ni Rudy. Natangsit ka pa yan nga agsasao. Awan at talaga babain mo. Awan mabalin ko. No kasta tiriknam kanyak. Saan ka ang magustuhan a para iti kabsat ko? Isu nga oray saan kan nga agpakpakita kanya. Da kami ti sarsaritaan dagiti kakaaroba mi. Ken ginura na kami matan ni manang Norma, Mr. Lonely. Nupay kasta, saan nga isu dati lapad itinaragsak a pamilya mi kini Rudy. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, landa. Agyamanak pagayam landa iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, bayan nyo laeng dagiti mangsarsarita kada kayo. Taawan maitid da apagsayaatan nyo. Naragsak kayo kini Rudy, kat ituloy yung laeng dayta. Saan kayo apaapektaran kadagiti madi asasawan da kada kayo, tapno awan ti agbalin aparikot yo. Ipaneknek yu kitdi kadakwada, anaragsak ken natal na ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan alanda, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan na alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ambisyosa ak. Ket dayta nga ambisyon ti gapuna, anakaamirisak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lani. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalin, saan ka ko man nga agabrod? Diyak kaya't nga ginadayo ta.
Mabalin tamat asapulan ditoy. Ti masapulam ijay abroad. Para matlaang iti masakbayan ta daytoy. Kan arapaap ko at talaga ti maka-abroad. Isa ano talaga na patagak ka, suportaran na iti daytoy nga arapaap ko. Awan ka di karbungak amang lapad kan ka. Among ka di. Adun ti relasyon ang nadadaal. Gapula ang iti daytang abroad. Makaamu ka, no saan na ka maawatan. Basta no ko na agabrodak. Uray pa ino iso ti rason ti pagsinaan ta. Talaga gayam ang nakadesisyon. Kat kabalampayin nga isakripisyo ti relasyon ta. Gapula ang iti dayta pa nagabroad mo. Talaga no sikat ito bang iti panagabrod ko, nasaysaya at pa'y nga agsinatan. Tangay kabalanak nga isukat iti dayta pa nagabroad mo. Sige, mapan ka. Ngam saan mo matan anam namain, amasang patanak pa'y. Ngam no di mo kaya't ang mapukawak, di mon patuluyan ti pumanaw. Anya, mas pinilim ti agabrod. Wala, mas pilyat ti agabrod. Iso apasensya langan, ngam patuluyat ti panagabrod ko, nga uray iso ti rason ti pagsinaan mi. Di mo sayangan ti talo at taon a relasyon nyo? Kasarlaangan ti kurang kada kayo. Kaasimot ni Carlo a panawam latan. Sayang dayto nga oportunidad no paluspusak. Arapaap ko dayto Kat no talaga lang nga napatagak kan kwa na, suportaran nak Masayangan naklaang iti relasyon nyo. Nasingpet ni Carlo. Nataker. Nagagat. Awanan ti sa pulong kan kwa na. No kayat mo, di kukwamon, Ni, anya ka din day tangay bagbagam lani. sa anak agang angaw. No nasingpet kan nagwapo para kan ka, di uray kukwamon. Wan, ngam si kati ay ayaten na. Amok no kasano ti panagayat na kan ka. No makapanawak ton, agaramid kamatan iti pamuspusan, tapno maibawing kan ka ti panagayat na. Ha? Agpaiso ka di day tangay bagbagan? Wan, kunak lang arudan. Nagagat ka unay lani. Kaslamat din ada sa nga dosena nga anak mo, gapo iti kinagagat mo. Ag-overtime ka lang arodan. Adapay dagiti sideline mo. Kasapulan, tapno daras makaurno. Awan pala nak magbakbakot dito Lepasak lang ti kontrata. Agawi dakton. Kasapulak ti aggagat, tapno da maiyawid ko akwarta. Iti kasta, makapagnegosyo Kunak man no arapaap mo ti agabrod. Idatandakan di ti abroad. Agawid mo ti pampanunutam. Kat saan mo akaya ti agsubli, tako namot nga agnegosyo kan. Saan gayam analaka ti maya dayo iti ipatpatag tayo iti biyag. Mailiwak ka ni tatang ko. Kan, mailiwak iti lalaki nga inayayat ko. Adagayang boyfriend mo. Ngam apay nga awan man lang makitak akasaom iti cellphone mo. Nilang mo tatang mo ti makitkitak akasarsaritam iti cellphone mo. Pinagpili nak ngamin, no ti panagabrod ko, wano iso. Di pinilit ti panagabrod ko. Iso akayat asawan dayta. Iti ipapanaw ko, nalpas mo ten ti relasyon mi. Isumat lagayam asaan ka nga interesado ka ni Cesar. Kat nagwapo mo't dayjay. Kan nasingpot pa'y. Kan kang ronaan ti amin. Agasidag kayo lang iti baryo. Uy, amom, agbagay kayo. Ni Carlo laang ti ayatak. Iso ngamin ti damo nga ayat ko. Iso alapasag laang ti kontratak. Agawid dakton. Kasanon, no addanton sa bali akaayan ayat na. No talagang ayatan na, saan nak nga isukat iti sa bali? Padasam akumustahan no kasaritam ni tatang mo. Agdamag ka iti maipapan iti boyfriend mo. Ay, saanan? Ang mga numakangagak pa iti sao. Nagungat ni tatang, idinamuan na nagsina kami. Kaya't ngamin ni tatang ni Carlo para kanya. Ay, sayang mat ni Cesar. Agbagay kayo pa'y. Talaga ka tingawan namnamakan ka, Lani? Pasensyakan. Ngamtay ko nakon. Addan linaon ti puso. Ngamsan kayo pa'y mata nagkasar.
Isong adda pa'y namnamak. Agayata ko na ikan ka. Ikan na kumamat iti kundaway ko amang ipanaknak iti da ito apanagayat ko. Adakon ka dayta. Ngam ipakpakaunakon. Awan nam na maam kanyak. Sana bali. Tamabalin tamot ti agbalin anasingad nga agpagayam. Kumusta kayong tatang? Mailiwak unayan kada kayo. Numabalin laang, kaya't kunti agawid. Sana bali anak, may salangan na tawan ti urayam, malpasan ti kontratam. Uray, ta napadakkel mo mantan ti balay tayaw. At tan pakakit-kita ni tinagtrabahwam ni abroad. Wan tatang, kat inton agawid ak, mangibangon akto iti basit a negosyo tayo. Mayat na ita na panunot mo, anak kaw. Tauray saan kan, ngagsubli ta abroad. Wan tatang, iso nga rod at doble kayo dak ditoy. Agan-anad ka iti biyaheng, Juan. Uy, makita kiti rupam ti kinaragsak mo. Kamaudyanan na, makitak mo't laangan ni Carlo. Mailiwak unayan kan kuana. No kasapulan a dumawa takiti pamakawan. Aramida. Ala, good luckin ka, friend. Saan ka amang liplipat, Awagan na, no adakan ton iji Pilipinas. Wen, di ka kadi madanagan. Amok akayat mo launay ti makichismis, may papankan ni Carlo. Imbag ka amom. Ay na anak ko, siga ka di daytan. Ada pimintas kan pimudaw kamutain. Da kayo ha talaga, tatang. Saan laang asyak ti pimintas? Uray daytoy balay tayo. Nakapinpintas tinamayan nyo. Gapuday ta kadagiti impaw-pawit mo akwarta, anak. Wan gayam, adabiit papanak tatang. Agsubli akmatla adagos. Papanamaya. Basta, ibagak tulatan kada kayo inton sumangpetak. Sige, agan-anad ka nga raw, anak ko. Carlo, kumusta kan? Lani? Di nakadipastra kan? Sige, sumrap ka. Simbang pat kamot gayangan. Wen, katawanan plano kang agsublipay. Inkarigatak laang nga inlepas ti kontratak. Gaputasan ko gayam akabailan ang mapukaw ka iti biyag ko. Saan ka napukaw iti panunot ko, Carlo? Sika tinagbalin nga inspirasyon ko. Kabayatan ti kaaddak iti abroad. Sige, agtugaw tapay. Agyamanak. Pasensya kan, Lani. Ngam iti aldaw nga ipapanaw mo. Amok nga insukat na kon iti arapap mo. Kat saan nakto nasublian pa'y. Ni Vicky ti kanayon nga da iti sipay ko. Akanayon ang mga nandingay kanyak. Inaram ko. Aging gasin ng batan nag. Ita, natulagan ti kasarmi. Kasta ka di. No kasta. Aawan gaya man subliak pa'y. Sorry. No naaramid ko tinang talikod idikan ka. Katsapay ko ma. Tanaragsak kayon to ka ni Vicky. Sige. Agpakada ako. Nay, apagbiit ka mo't itinapanam. Tatang. Agsagsangit ka. Tatang. Saan ko anay bagbaga daytoy kada kayo? Tamo ka babalawan daklaan. Ngam hindi adak iti abroad. Sana na po kaw iti panunot ko ni Carlo. Iso ti inspirasyon ko iti adak iti abroad. Ti amok, masang patakpay. Masang patak asyak lang ti ayayatan na.
Ngam natulag mo't gaya man di kasarda ka ni Vicky. Ay, saan mo pa'y gayam nga amaw? Kunak no amo maun. Kunak no imbagamot lang ni Vicky kan ka. Saan tatang? Manipod adaki di abroad. Saan kong inawawagan ni Vicky? Kasta ka day. Kahit kasano nga ron itan anak ko. Di mo mat nga minadakdakamat kanyak day taabanag. Tiamaw ket talaga nalipata mo ni Carlo. Tapulos asaan mo mat ako mustain. Sana punas ni Carlo di pusok tatang. Ngam nagsakit. Tasaan mat gaya man ay siya tilinaon ti puso na. Anya nga ron ti planom ita. Nakarkaro lang ang masakit anak na makitkitak ni Carlo tatang. Isong agsubliak mat lang iti abroad. Tapno na dardaras ti panakalipat ko kankwana. Ay, kunak mo makaduwakan. Agam panawan nakmatlagayam. Agam mala, mawatak ti marikiriknam. Nagunod mo man dagiti kalkalikagumam. Ngam napukaw mo mait ni Carlo. Naimbag-abigat mo, Lani. Sikamot gayam. Sumrak ka, Vicky. Agyam, anak. Kumusta kan? Nagbakasyon ka matgayam. Uwan, katsi ka. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kan ni Carlo? Adda kumakayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Ay ayatom ka di pa'y ni Carlo. Anya ka din dayta damdamagam. Si kantilinaon ti puso ni Carlo. Apay damagam pala ang kanya. No ay ayate. Ikikan ka lang ang iti tiyansam. No ay ayatom pa'y ni Carlo. Umatrasak iti kasarmi. Ibagam lakit di no ay ayatom pa'y. Saan mo nga ramidan dayta? Ituloy yo tinatulagan akasaryo. Imayak. Takayat kong ibaga. Ang nagbakaw ni Vicky iti kasarmi. Ha? Apay nga inaramid na ti kasjay. Kat imbagak mat apatuluyan nyo ti kasaryo. Binaybay akon. Iti kayat na. Tamadlaw ang nakadesisyon maten. Data ka no ti rombang agkatuluyan. Tadatamot ti imuna ang naadaan iti relasyon. Sinumbatan na kanulaeng. Tati amuna, kat saan ka nagsubli. Ngam itata nagsubli kan. Kan saan kami pa'y mata nagkasar. Ituloy ta ka no ti relasyon ta. Ngam rumbang laang nga inlaban mo ti relasyon nyo, no talaga nga ay ayatam. Saan ka kung mga imanugot iti kayat na mapasama, Carlo? Gaputapun no dagiti madmadlaw na kanyak. Asika pa'y laang tilinaon ti pusok. Ha? Agpadatalaan, asaan anang lipat iti tunggal maysa. Aging gayta, sikapay lang ti ayatak. Ngabjak lang kaya't apasakitan ni Vicky. Gaputan na singpat. Ngam tangay iso tinagbak out. Awanan maaramidak. Saan kon apilitan? Taan pirmat kan kwa na. No iso ti ikasar ko. Ngam sikatilinaon ti posok. Pakawanan na, no pinanawan ka idi. No insukat ka iti panagabrod ko. Ngam bayat ti kaadda ki tiyahay. Naamiris ko asika tinapatpatag. Ngam ti panagabrod ko. Ay ayatan ka, Carlo. Kadyak ka baalan amapukaw ka. Nakaumayag. Takayat ko adamagan no apay ang nag-back out kay ti kasaryo. Apay nga inaramid mo ti kasjay no ay ayatam ni Carlo. Gapot na amok asaan tumat lang ang agtal na ti panunot ko. Amok asikapay lang tay ayatan ni Carlo. Ken amok nga ay ayatan pay lang. Pasensya ka kuman. No siyak ti makagapo asaan ang matuloy ti kasaryo. Uray imbagak idi.
Ako kwamon ni Carlo. Anya ka kani. Agayim talat na. Awan sakit tinakam ko kan ka. Kan saan mon apaluspusan ni Carlo. Tano aramidam day na. Awan ton ti may kaduagon daway mo. Siguradot asaan kun nga isublikan ka. Talaga may saka na saya at agayam, Vicky. Agyaman unay kan ka. Kablaawan kayo iti panagkalay sayo. Kamaudyanan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Ay na, maragsa ka na para kada kayo ato. Katgapukan ka, iso ang nagkatuluyan kami. Agyaman unay, gayam. Agyaman kami, Vicky. Idawdawat ko. Asapay ko ma. Tama sa pulang tumat ti lalaki. Ang mga etkan ka itinapod mo. Congratulations kada kayo ado ha. Cesar? Sinurpresa na ka. Nagawid ka mo't gayaman. Di ka banla impakpakaam mo mat. Han, isugayam ni Cesar. Naamam mo kidi abroad. Cesar, iso ni Carlo. Isugaan ti lalaki asaan mo amalipatan idiadda ka pay langit di abroad. Maragsakan para ka. Tada kayo matlangi ti nagkatuluyan. Mabalin ka di ngayam amunak dito napintas a maid of honor mo? Wala. Apay ka din na saan. Awan pa'y boyfriend na data. Ay na, saan mon arumbang na ibaga data. Nakababain. Ita, adandwa nga anak mi kini Carlo, Mr. Lonely. Kat maragsakan akmat para kini Vicky, ta nagkatuluyan da kini Cesar, kat naragsak damaten nga agdandan na. To'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ti makunak, nagasat ka, ta nabawin pa ilaang ni Carlo. Kat nagasat ka, taaddaan ka iti nasaya at agayam. Kat gapo, ta nasaya at agayam ni Vicky, nabirukan namet, ti lalaki at talaga apara kenkwana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan Alani, iti probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailingad itinagan alara, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nagtaodak iti broken family. Gapo iti dayta, nakaaramidak iti kamali a desisyon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lara. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan anak, awan maitad ko akwarta. Amom mat ababasit pa ilang dagiti kakabsat mo. Imbagkan ka, tadakkel kan. No talaga kayat mo ti makaadal. Urek sardang ka pa ilang iti makatawan. Agtrabaho ka, tagurnong ka. Tapno adda pang ituloy mo iti panagadal mo. Diyak namin kaya ti sumardang na mabalin, Papa. May salaangan na tawan, agraduara kon. Amang ano sumadutak to namang ituloy iti panagadal ko. Pasensya ka talaga nanak. Ngamawan maitad ko ken ka akwarta. Agkurkura nga talaga ti masapsapulak. Nagpaay kada kami. Iso makamu ka pa ilang nga mga remedyo. Sige nga rod, Papa. Agyaman naklaangan. Kat pasensya kayon, no nakaisturbo ak.
Ti inam, awan ka di maited na kan ka. Awan ka no, papa. Ngam kanayon mat nga aging inom. No dumawat ak iti kwarta. Agungot mat. Dumawat ak kano kada kayo. Awan lat ti nagbaliwan ti inam. Iso ko matimang tulong kan ka. Tawan mat sa bali paggastusan na. Diyak mo tamo no apay akas jay ni mama. Barang ano makapagpanunot tumot laang, papa. Kasano dayta no saan ka makabayad? Saan ka laki di maka-exam? Ang problema ak nga rod, friend. Anya nga tatiaramidog. Maaburido akon. Diyak ag sardeng. May salaangan atawan, malpasak tun. Ada ibagakan ka amabalin mo nga asitgan. Amo ni Jeff a boyfriend ko. Adakan ka, ano kayat mo, no saan? Ada engineering amo ni Jeff. Agdamdamag ka no iti estudyante, ang kasapulan iti kwarta. Amo mo't siguro no niya ti kayat na. Sige, bayam ta panunuta ka nga imbag. Sige, ibaga ka ni Jeff. Itad ko kan ka ti number ni Jeff. Sikan ti makaamo ang mga awakan ko na. No kaano, anak kasagana ka. Sige, agyaman ak, Vanji. Adeta, agri-ring ti cellphone ni Jeff. Hello? Hello, Jeff? Nilara daytoy. Gayam ni Vanji. Oh, kumusta? Nakapagpanunot ka? Wen, Jeff? Kayat ko amam amo ti bagbagam. Sige, yamamukan ka inton bigat. Sikat ti mangibaga. No sa dino ti kayat mo pagkikitaan tayo. O sige, i-text ko kan kainton bigat. Tangay na yamam mo kayo matan iti tunggal maysa. Tanawan kayon. Tapno makapagsarita kayo. Sige, Jeff. Agyaman ak manan. Okay. Nakapanawon ni Jeff. Nalawag ka di matlaan kan ka. Ti kayat ko ang mapasamak. Uwan, sir. Naibagamot ka ni Jeff. Nasaya at nung nalawag matlakan ka ti amin. Itad ko numano ti kasaplan. Basta sumurot ka lakid di kanyak. Saan ka madanagan? Tung palag no anyat imbagak. Itad ko amin nakasapulam. Agyaman ak, sir. Kahit agkita tangaron inton rabi eh. 6 o'clock. Okay, sir. Umanay ka din dahit akwarta? Sobra-sobra dahito yan, sir. Makabayad ako ni iti tuition ko. At dapay sobra na. Tatno at pa ang allowance mo. Kahit awagan kang tumanan. Uwan, sir. Umawag kayo laan. Nasayat nga ron no kasta. Alas 12 ni itirabi. Iso nga itulod ka matan. Tamok nga at dapay klase mitong bigat. Katuray siya at damat trabaho ka. Sige, sir. Kat agyaman ak manan. No kasta, akita kayo manin ka ni Billy? Wan, imawag mat. Di makipagkita ak manan. Kat, kumusta ngay? Nasingpat ka di? Wan, nasimpat. Kan saan ko na problema ti kwarta kas idi. Siyak pay kat din ati aggatang iti kasapulan mi kan ni mama. Imbag ano saan nga agdamag ti inam no pangalalaam iti kwarta. Awan mo't bibiyang na kanyak. Oray maladawak nga agawid. Di na pay damagan no nagapwak. Kasano kat aramid namat. Agawid mo't no kay kayat na. Dayta ka di ti rason? No apay ang nagsinada iti amam? Siguro. Basta, kanayon damot lang nga agapa idi. Kanayon dang agsumbat. Aging gaan nagsinadan. Narabian ka manan na si Mangpot. Naggapgapwang. Itaman pa yadamagan nyo tinagapwak, mama. Kaano pa yung adan pakibiyangan nyo iti mapaspasama kanyak? Pasensya kan anak no kastuyak nga inam. Ngam ita, nakaamiris ako. Pasensya kan tanabaybayan ka. Imbaglakit din ta na ikarigatang maintuloy ti panagadal mo. Ita, dandani ka nagturpos. Maragsakan nakparakan ka anak ko. Kat pakawanan na kuma, no saan ka natulungan. Nasaya at mat ko nayo anak kaamiris kayo.
Kaya't ka di asawan dayta, asaan kayon nga agbartek? Juan, bumakatak mo tan. Kat adun ti marikrik nak iti bagi. Nasayaat nga rod no kasta mama. Ala, agi na nata yun. Kaya't kunti maturog. Masapa pa iti klasik, inton bigat. Umada ni gaya man ti graduation mi. Kamaudyanan na, makagraduara kon. Kat, saan ako makagraduara, no saan agapukan ka. Agyaman akmanan ka dagiti ado atulong mo kanya. Awan ang yaman na. Ket maragsakan ak, tama kagraduar kan. Congratulations in advance. Katsapay ko ma, tanasaya at ti pagtungpalam iti masakbayan. Mga ano kaya't mo nga atendaran to ti graduation ko? Kaano ti graduation mo? Inton petsa 22 iti day ti abulan. Sige. Kita no sa anak a busy. Ang amno busy pasensya kan. Sa anak a makaumay. Saan nga imatendar ni Billy iti graduation ko? Manon abulan asaan ang nag-text kanya. Naira na mo takas to iti sitwasyon ko. May katalon a pregnancy test ko dayto eh. Kat talaga a positive. Anya ka din dayto eh. No kaano ang nakagraduarak. Isumat ti panagsikog ko. Anya nga to ti rumbang nga aramidak. Ay, gayam. Biro kak ti Facebook account ni Billy. Ita lang ang malagip ko akitaan manipod na amok. Kasano, kat kwarta na matlang amin tinapatid kanya kidi. Billy. Ha? Dahito ti Facebook account na. Ha? Pamilyadon. Ibagak na tapay kan ko na ti sitwasyon ko. Amang ano ibaga na lang nga awan pagrubangan na. Tabi na ibayadan na klaan. Saan? Jakon awagan. Mariribukan ako na yan, mama. Kasano dayto yan? Masikugak. Ngam adda pamilya ti nakasikog kanyak. Unay kamatan anak ko. Di mo la sinaysaya at ang tinagpili iti lalaki. Nakaadal ka pa'y mat ama ko na. Anya nga ita, agsikog ka abalasang. Planok ti agaramid iti saan anasaya at mama. Diyak kayat ti maibabain. Diyak kayat ti aganak abalasang. Sa anak pa'y anak kasagana. Kaya't ko pa'y ti agbirok nga umuna iti trabaho. Saan anak? Dayta ti di mo aramidan. Saan ko nga inaramid kan kaidi dayta? Adda akmat dito'y nga inam. Agtinulong ta, aging ga ang maipasngay mo dayta. Kat inton makapagpasngay ka, siyakto ti mangaywan, kat agbiro ka iti trabaho. Agyaman ak mama, tada kayo amang tulong kanyak. Diyak amo ti aramidak no awan kayo. Agkararag ka ang anak ko. Amok adi na tabaybayan ti Diyos. Adda di tadaytahan. Iso asang mo nga ron. Ay na, nagwapo to'y anak mo, Lara. Nagrigat gayam ti agpasngay, mama. Kasta akmat, idi-impas ngay ka anak ko. Kat manipod impas ngay ka, sa anak kon ang nagsikupay. Anya nga ti agururay ang masakbayan ti anak ko. Awan mo't amana. Kasano na intun dumakkel kat birukan na ti amana. Anya nga ti ibagak, mama. Panagkunak, masapon nga ipakaamumat lang iti amana. Amuna ka di ang nagsikog ka. Panagkunak at karbangan namat amaamuan nga daputot na kan ka. Amang ano saan nabigbigan, mama? No saan nabigbigan? Bayam lang. Importante, maamuan na nga daputot na.
Kat addakan ko na, nubigbigan na wano saan. Kumusta ka, Lara? Maragsa ka na, ang makakita manan ka. Pasensya ka no na istorbo ka. Ngam, napatag namin ti ibagakan ka. Okay laeng. Ibaga mo na, noon niya't ibagan. Mabalin ka di adamagak pa'y nga umuna. No apay asaan kan nga imawawag. Manipod idi na udi ang nagkita ta. Ikan ka iti gundaway mong agpili, noon niya't ikayat mo. Siyempre, naggraduar kan. Makabirok ka iti trabaho ma. Kat saan mo to akasapulan ti kwartak. Kat amok, saan naktumot ten akasapulan. Ngam no si kati mangawag kanya ka. Kat ibaga makayat nak ang makita. Agpakita akmat kan ka. Manipod idi saan kan ang nagpakita kanya. Saan akmatan ang nagbinulan. Nagsikugak. Kat ita. Kayat ko amaamuam. Nga adda putot mo kanya. Anya. Nay. Apay nga italaan nga ibagam dayta. Nagbutangak namin. Gaputan nakita ti Facebook account mo. Kat pamilyado kan a tao. Uray pamilyado ak. Sustento ak ti anak ta. Pasensya kan. No saan ko nga imbagakan ka. No kayat mo. Mabalin mo mat apa DNA test. Tapno maamwam no talaga aputot mo. Uray saanan. Saanan nakasapulan dayta. Mamati ak iti ibagbagam. Kahit mamati ak aputot ko. Kaya mabalin ka di. Ngayam amo ka dagiti dadakal ko. Gaputa apo damat. Uwan. Apay kit din asaan. Saan ka ang makabisita ko, Nam? Wan, nag-positive iti COVID ti asawak. Ket, agan anmat kayo kuma. Saan kayo pailangan nga rumrumwar? Tatalaga delikado. Sige nga, Rod. Uray da kayo, Mat. Agan-anad kayo. Naka-isolate ka. Kan uray dagiti duang anak ni. Talaga narigat ti kastoy. Ano saan ti agmay-may sa? Kan saan nga kikinita. Iswa pasensya ka na. Nujak matungpal ti karik. Apasyarak ni baby. Okay lang. Tinapatag kat saan kayo mag-positive. Kan agimbag kumamutan ti asawam. Sige, kastapay. Urayim tuman ang tiyahawag ko. Sige nga, Rod. Bye. Manon abulan asan nga imawawag ni Billy, Mama. Anya nga tanti mapaspasama kadakwada. Kuna na ngamin nga urayak lata ti awag na. Ngam, saan matan nga imawawag? Diyos ko, anyang amin daytoy asakit. Nakabut-butang. Iswarod, Mama. Maapektaran mo't aminan. Agkararag tayo latta iti apo. Isulaang ti makaisalakan kada tayo anak ko. Wan, Mama. Madanagan ak namin. Ang mga no nag-positive mo't ni Billy. Kaya't ko launay nga awagan. Ngam imbilin namat ngamin nga urayak ti awag na. Ay, kat urayam latta, anak ko. Kumusta ka yun? Apay nga italaang nga imawag ka. Madanagan ak pa yan. Kunak no nag-positive ka mutin. Wah, Lara. Natayim ti asawak. Anya? Makipaglading itak, Billy. Agyaman na, Clara. Kada kayo. Kumusta kayo matita? Okay kami laang. Di na kami pakadanagan. Asikasumpay laang ti pamilyam dita. Uwan. Yung pag-amuklaan kang katinapasamak. Isu ang mabayagan siguro ang makapasyarak manan dita. Basta urayam ti panagsublik dita. Wan, Billy.
Urayak ti iyo umay mo manen. Sige nga ron. Bye. Aklunak ang nagbasulak, Mr. Lonely. Nagkamaliak, ket sapay lakuma, tasaandak atuladan iti daytoy ang naaramidak. Sapay lakuma, taagpaay daytoy apakasaritaak, apagadalan, dagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Lara. Lara pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpaay nga adal ken kadaytoy ang napasamaken ka, ken agpaay matlaeng nga adal kadagiti dumdumngeg. Ano dumteng ti tiyempo a magipit tayo, pilyen tay latta ti umno awagas, tapno awan ti pagbabawyan iti udi na. Ala, Lara, aywanam ti anak mo, ket padakkelam iti nasayaat asursuro. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinged iti nagan a Lara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.